division clear to te chibai ule PC van moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Serchhip District-a vawikhatna atan Vawiin khan COVID-19 dona kawnga hmatawng-a thawktu Frontline Worker hnena COVID-19 vaccine pek chan niin Mizoram-a hmasa ber ni hriat ani Serchhip District-a COVID-19 vaccine Covishield pek na kalpui me ka hian Vawiin khan vawikhatna atan Frontline Worker hnena vaccine hi pek chan niin Assam Rifles Frontline Workers hnena vaccine hi pek chuan ani a vaccine hi Army Unit Hospital a pek niin he hun hi Assam Rifles Commandant Colonel Junior Mutum SM chuan man puyani Serchhip-a Battalion Headquarters nei Assam Rifles atang hian shidan na laturin mi sang khat somthum pariat injiak lutan oma Vawiin khan mi za hnena vaccine hi pek man tur mana mi za te hi pekim thei an ni a naktu ka mi za bok pek le tur ro manani a voina shidan na petura kal Serchhip District Hospital atanga vaccination team te hian unit hospital a thawktu te chu vaccine pek na ata na poimo te zertir ngalin anni hian shidan na hi an pe chun zom don ani rahman lok ang chuan Frontline Worker te hnena vaccine pek na kalpui mek hi naktu ka BSF sipai te tan chun zom le tur ani bokang Hetihlai hian Serchhip District-a healthcare workers hnena vaccine pek chu zawhfel thawkhat niin mi zaruk somkwa pasari hnena vaccine hi pek ani Serchhip Chema office atanga thu kan don danin Vawiin khan Serchhip-a healthcare workers mi somthum pali te hnena COVID-19 vaccine hi pek chunzom le ani a heti hian Vawiin thlen khan Serchhip District-a healthcare workers mi zaruk somkwa pasari hnena vaccine hi pek ni to in Serchhip-a mi zathum somruk Tenzol CH3 a mi za paruk Kholailung PH3 a mi somthum pasari Nentiang PH3 a mi somthum paruk Nodvanlai Phai PH3 a mi somruk pathum Islungdar PH3 a mi somli pali le Chingchip PH3 a mi somthum mi somnga pakhat te chu vaccine hi pek an ni ta ani Serchhip Chema office thawktu te chuan January ni som paruka tanga healthcare workers te hnena vaccine pek chu zawhfel thawkhat ani ta ti soin karle atang khian dos ni na pek chan ani don ti an soibok Nizan khan Serchhip Police te chuan ruihhlo Heroin No 4 le neitu ni apu mi pahnih te chu Serchhip-a an man Serchhip Police Station atanga thu kan don danin Serchhip Police te hian an thu don bozuin heng ruihhlo te hi an man ti an soya ruihhlo kol tu ni apu te hi Serchhip le lunglei in kara le lang atlan thin Mexico manga Serchhip-a an no ho chu nimin tlai dar nga borvel khan Serchhip sai liam kona lo nang chingin Serchhip Police Station a shwai an ni nuwa dapin an kutatang hian heng ruihhlo Heroin No 4 gram kwa point pali pathuma rithi an man sakta ani ruihhlo nei tu ni apu te hi lalwat sanga kumsom pakwa le lalrin chana kumsom ni pakhat Serchhip din tharvenga cheng nia in soite an ni a police ten thu an zofia na atangin twal chunga zor chon le turin lunglei lama mi ruihhlo te hi an la ti an soya ruihhlo nei tu nia pu te hi thubai siam sakngal ni in Vawiin khan kota shwai ngalan ni Serchhip District Magistrate chuan thupek ti chuakin voksa le voksa atanga thil siam reng straight pon le ramchen oma atanga laklu khap ani thu atar lang Hemi chungchanga nimina Serchhip District Magistrate thu chwa chuan tunlai hian then state Assam Arunachal Pradesh Meghalaya le Manipur chunga voknatna African Swine Fever ASF aleng mek ti tar langin kan state le ram chunga hriat takhi alo lu lo nan le hriat wanga Serchhip District mi puiten buaina le harsat na kan to lo nan thupek chwa chunzom nga ya hriat thu atar langa section 144 of CRPC 1973 in thunei na apek angin mi tu ma in ramdang foreign countries le state chen oma changin voksa le voksa atanga thil siam reng an la lut tur ani lauti tar langin district pakhata changa district danga voklak chu phal ani a ama ero chu vok chu state chunga mi ngei ani ti finfiana village council court le kha ba ka veterinary health certificate veterinary officer hnena changin an nei nge tur ani ti atar lang heba ka hian voktal tu ten vokrisel tha chau an tal thin tur ani thule vok nei tu ten vokdam lo an shal tur ani lauti atar langa he thupek hi thule omma chuan thlani chung huam tur ni in thupek zom lo chu section 188 IPC dan mangin shem thei an ni anga he thupek hian sarkar atanga phalna neite a huam don lo bok ani Serchhip-a Kohhran sang ten bial in khom pui nei in shilenga wanga in kai shwaina sia mek zomin Kohhran sang te hian zan lama in khom ero an nei lo thung
Mizoram Presbyterian Kaushan Nuaya Kaushan Meitia Chuan Vawiin atang khan bial in khompuyan manga Serchhip Pastor bial Kaushan Meitia te chuan bial in khompui hi Serchhip Marvian Kaushan biak ina nein New Serchhip Pastor bial in New Serchhip Kaushan biak ina le Serchhip Vengchung bial Kaushan Meitia ten din thar Kaushan biak ina te khompui hi an neya Vawiin khan ro rel na nein shwai tu thlan na an neya kumin bial Kaushan Meitia in khompuya hyang Christian chung ko Golden Jubilee lom na nei ngalani a bial then khata chuan in khompui chan hian Jubilee dar vuak na hun man ani bok UPC Notice India Serchhip bial in khompui voi somnga panga na po Vawiin khan New Serchhip UPC biak ina nei ani boka Vawiin khan ro rel na nein hun manani UPC Mizoram Serchhip bial Mission Department in khompui po Vawiin atang khan elim Kaushan biak in Serchhip dar nang venga nei ani a Vawiin khan ro rel na le shwai tu thlan na nei ani a he khompuya hian Speaker Reverend Dr. Ngur Than Parasai Law Secretary Chaudian Zon Lunglei chu man ni in naktuk pathian nia pathian biak in khom nei le tur ani ang Cricket Association of Serchhip District buat sai CADS Triangular Series ru Vawiin khan Serchhip-ah Khawtetlang Field-ah khel ani Cricket game team Masona Tana Cricket Association of Serchhip District buat sai CADS Triangular Series a hian aizawl atangin Huntharveng Cricket Club HVCC churan kalin Serchhip atangin team pahnian telboka Serchhip atanga tel team pahni te hian Huntharveng Cricket Club te hi machonin in khel masazoka Serchhip B team chuan Huntharveng Cricket Club chu wicket kwa in an hnenah in khel voi hni na Serchhip A team le Huntharveng Cricket Club te in tum le in Serchhip A team hian ran somin hnena an chang le bokani Cricket Association of Serchhip District hian Serchhip District-a cricket game ti mason na atan theitop chuin kongsang sanga ma an lameka hmasa khan ni khat o tournament po buat sei to in hunrem chang hmasa a khodanga cricket club dang tenen in khelna hunrem chang buat sei le an tummek bokani Bairabi le sairang in kara rel kong lian chi broad gauge thiam na tho mek chu shileng awang na tho akhai laka wangin march sang ni somni pathuma zo man tura ruwa manani a kum sang ni somni pakhata tanga sang ni somni pahni union budget a herel kong hi rangzo ka siam zok ani theina atan sarkar le pui chuan cheng vaibel che sang khat ada belani Bairabi le sairang in kara rail kong siam na tho mek hi karkalta khan Notice Frontier NF Railway ya an how to HS Yadav CEO le Vinod Kumar Chief Engineer Construction te chuan ahmuna kalin na tho dan an NFA Railway Consultant Shang Tona IRTS retired chuan kilometer somnga pakhat point pathum paria ta thui Bairabi to sairang rail kong siam na hi COVID-19 shipui leng wanga na tho akhai laknua tundin hmuna apangai angin na tho chun zom le ani to ti soin Bairabi tu sai ram rel kong siam na hi chan sang sang wangin zawhfel hun tura ruwa man a zo aloni to lo thina tun din huna ruwa man na siam dana chuan march sang ni som ni pathuma zo tum ani thu asoya he project ata na sum ruwa man hi cheng vaibel che sanga zanga som ni pakhat point pali panga ni in ni kum thleng khan cheng vaibel che sang thum zasari somruk pathum point paruk pathum man ani to ani he rel kong siam na thawktu North East Frontier Railway how to te chuan rel kong lain apal tlang tu ram neitu te ne na harsat na an to te chin fel chung are wanga na tho tan lok thei ani lo wang tele furwa tui tamawanga na tho hun working season atlema wangin na tho achak thei lauti an lo soi to thina ni he rel kong siam na hi zawhfel ani huna chuan passenger phur rel chu darkar khata kilometer za achakin atlan thei dona bungra phur chu darkar khata kilometer somruk panga achakin atlan thei thungang he project ka hian leilian somnga panga le leite thamdeu somriat pasari a omdona leilian thamdeu hi zazela somthum paruk point patni zo to ni in leite deu hi za somsari point pakwa vel zo ani to a road over bridge panga le a omdona na za somli zo to ni in road under bridge paruk a omdon boka za somthum pasari point panga zo to ani meter sing khat sang ni zaruk somthum pakwa point patni biala thui tunnel lever a omdona lever ngai za somriat pariat point pakhat zo to ni in tunnel lining ti zo to hi za somsari pali point paruk velani he rel kong siam nan hian hectare zali somriat pasari point pali pasari azawram lakani a artwork za somriat panga point pakwa vel zo to ani a Bairabi atangin station pali hortoki konpui mual khangle sai ranga te a omdona na zo to hi za zela somni panga ani bok Mizoram-a kumsang khazakwa somkwa changa kumkalme kumsang ni changa sang ni somni pakhat thlengin HIV positive mu chua mi sing ni sang thum somkwa pahni an omto a Hetihlai hian tun nai kumsom panga kumsang ni paruka changa sang ni somni pakhat chungin HIV wanga thi mi sang ni zariat somsari pasari zet an omman bok
Mizoram State AIDS Control Society M6 Thinchia danin kumkalme kumsangni somni changa sangni somni pakhatchunga Mizoram-a thisen endikto singkhat sanga zariat somli pathuma changin HIV positive mu chuat zariat somriat panga an oma he thisen endika changa za apanga point paruk atlinga hemikum chung ve kyan nu naw pai thisen endik mi sangriat zanga somkwa pathuma changin HIV positive mi somsari pasari omin he hi za a bial point pakwa anibok HIV positive mu chwa zinga hian kumsom ni panga achanga kumsom thum pali inkaran tambera mi pa sang ruk zathum somkwa paruk le meichia sang ni zaruk anwa in mi sangriat zakwa somkwa paruk antlinga he hi HIV positive mu chwa zong atangin za somli pahni point panga pakwa ani kumsom thum panga changa kumsomli pakwa a HIV positive mu chwa mi pa sangthum zanga som pakwa le meichia sang ni somsari panga anwa in mi sanga zanga somkwa pali za zela somni paruk point pali pakwa ombokin kumsom panga changa kumsom ni pali inkara HIV positive mi pa sangthum za somkwa pathum le meichia sangkhat zanga somriat pali anwa in mi sangli za sari somsari pasari za zela somni ni point paruk patni an oma kumsom nga chunglama mi pa za sari somni pangale meichia zali pathum anwa in mi sangkhat za somni pariat za zela panga point pathum pali an oma kumsom pali hnuai lam mi pa zathum pariat le meichia zathum som pasari anwa in mi zaruk somni panga za zela pahni point pakwa paruk HIV positive mu chwa an oma M6 project director Dr. Lathlem liani chuan HIV AIDS tungchanga mani din mun in sha chu hwai sen na ani ti soin chu chungte himna turni in asoibok Aizawl Municipal Corporation AMC in hnenah karle thole nia neitu ratana campaign thei hun chuan avorto pathleng meka political party sang te chuan Vawiin thleng khan wor takin campaign an kalpui ani Karle thole ni February ni som paruka AMC in hnenah neitu ratana campaign thei hun hinaktu February ni som pali sang ni som ni pakhatlai dar nga hian top don ta a he in hnenah neitu ratan hian political party sang ten ngor taka campaign nein Vawiin khan MNF party senior vice president puton lue chuan Aizawl press club a thuthar thedar tu te komin tun chum AMC in hnenah hian MNF party chuan Aizawl khopui hmason na le changkan na turte thalai te thanlen na le khohoi zawzel na turle khopui ral muang le chen na tlak siam turin manifesto an siam ti soin heng an thil tum sang te mi puita na ti hlotling tur le MC sarkarin tlak le ngel nget din turin MNF candidate te vote pui theu turin Aizawl mi puite asomani Congress party point Vawiin ve khan an treasurer puzodin tluanga MLA hovin Aizawl press club a thuthar thedar tu te komin Congress party chuan Aizawl khopui chu khopui nuam thiang hlim le chisel dan lalna ol samzo ka aizon theina mun mir theite thamwan na khosak ol sam na le zirna mun pui thazo ka siam antum ti soin Congress party in hnena an changani chuan AMC omzene ati tur hne taka ti chat thei ei rup na afihlim boxi an siam don ti asoibok ZPM thalai te point Vawiin khan campaign kharna hun hi Aizawl wana pa hole zarkota mangin he huna hian ZPM leader pulal du omale ZPM vice president puke sabdang ateba ka an party shuai tu chen khaten thu an soiboka AMC in hnenah hnena an changani chuan wat tina wat committee mumal tak din ani tur thu soin mi puite chu kalphung thar mi puite neitu ni na an chan theina tur kalphung din ani theina na ZPM candidate te vote turin asomani BJP Mizoram point Vawiin khan wat sang a street campaign nein he huna hian an party shuai tu ten thu soin an party candidate te vote theu turin asom bokani Nimin khan Mizoram-a sample zasari somli pasari enfia ni in shikai pakhat mu chu ani a he shikai hi state pona changa ron ho negative certificate nei wanga sample enfia lavani Nimina shikai mu chua hi rapid antigen test mga sample enfia zaruk somkwa pathum te achanga shikai mu chua ni in Aizawl din tharmi ni in February ni kwa sang ni somni pakhat khan West Bengal changin aron ho a shilaka afihlim ti tarlan na certificate ane wangin Mizoram aron thlen hian sample enfia ani lava taksa apo in social na ane lava ama ero chu Aizawl thlen nuwa khosik te neya atluna wangin damdoi ina in entirin heta hian sample enfia ani nuwa shi akai ti mu chua ani ta ani
nimin khan ZMC laboratory a sample somli pakhat enfia niin district shanga chuan laboratory a sample som pathum enfia ani boka shikai mu chwa ero anom lo thungani heti hian Vawiin thleng khan Mizoram-a COVID-19 shikai mu chwa chu mi sangli zathum som kwa patni an tlingta a anjinga mi sangli zathum som ro pathum te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som ni an la omeka shikai mu chwa atanga za zela som kwa pakwa point pathum te chu enkol dam ni to in shikai jinga nun na chan mi pakwa an om to bokani khati jong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e